Poruka, uspomena, podsjetnik. Umjetnost, ljepota i osobnost. Simbol, individualnost i huligan. Ljubav, druga bi bila uspomena, a treća bi bila ukrasno tijelo. Tetovaža je slika koju ljudi imaju na tijelu. Tetovaža je dok se tu nešto nacrta na ruku. Može biti u boji ili samo crno. Tetovaža predstavlja jedan individualni simbol nečega što vam je važno, što vam je dovoljno važno da želite imati stalno sa sobom. Zbog toga sam se i ja sam tetovirao, znači zbog meni važnih stvari, znači uopće nebitno za druge ljude i za svijet, nego čisto zbog sebe. Nešto što me tjera dalje, daje mi snagu. Moje tetovaže meni predstavljaju motivaciju, znači kad ih vidim, motiviram se, kada sam shrvana ili nešto ne mogu, pogledam ju, odmah sam radosna i znam zašto krećem dalje. Moja mama ima tetovažu tu na nogi, kak ja Vjera i moja sestra Vita i na drugoj nogi ima tetoviranoga zeca. Mama ima morskog konjića na leđima, a tata ima na prstu prstena. Imam Izaka bratića. I on se tetovirao se flomasterom, tak tu i na crtu si je tak nekše strele. Moja mama ima na ruci, moje dvije sestre si napisala ime i onu osmicu. Moja učiteljica tu na ruci ima tetoviranu školjku. Moja učiteljica ima tetovažu. Prva je strelica iz luka i strele. Kada nas život vuče natrag, kao i luku i strelu, prvo trebamo napnuti da bi krenula strela naprijed. Moja tetovaža je Jakobova kapica. To je inače školjka koja živi na morskom dnu, u Jadranskom moru ili u Sredozemnom moru, a inače je na simboličnoj razini simbol puta Svetog Jakova ili Camino de Santiago. To je jedan poznati hodočasnički put. Vesna i ja smo 2013. godine hodočastile u srpnju, 31 dan na putu, prešle smo 790 km i za mene je to do sad najveće postignuće u mom odraslom životu. I ta Jakobova kapica u stvari je školjka na našim rukama koja je nama poveznica, podsjetnik na nešto što smo doista napravile onako, ne očekujući da ćemo prekoračiti granice vlastitih i snage i mogućnosti svega. Bilo je prekrasnih dana, vedrih, veselih, punih energije, ali bilo je i teških dana dok smo pomalo gubile energiju, dok smo pomalo gubile motivaciju, dok nam se činilo da nećemo izdržati do kraja. To je bilo otprilike na sredini i bila je moja ideja. Rekla sam Vesni idemo još to malo izdržati i onda kao nagradu za ovaj pothvat u kojem ćemo ti i ja skupa uspjeti, ćemo se skupa i tetovirati. I po povratku iz Španjolske, s puta Svetog Jakova, smo zajednički otišle u salon za tetovažu istoga dana. Ista osoba nas je tetovirala i imamo iste tetovaže. Druga, prva, zatrvaj, idemo dalje, zatrvaj. Tako je, i to je to. Prva, druga. Sve moje tetovaže koje ja imam, znači i na rukama i na nogama, su posvećene mojim kćerima. Prve koje sam imao tetovaže, što su njihova imena na nogama, što imam, pa na drugoj nozi imam njihove ruke istetovirane. I sad, evo, zadnja tetovaža i opet su sve povezane i sa glazbom. Pa kaj ti z iglom tu ide? Naljepnica u obliku nečega, da to zalijepi, da nastane taj oblik i onda počne z iglom precrtavati. U salonu moraju imati stroj i iglu i tintu i s tim rade i to boli. Pa ne, to je s nekim posebnim flomasterom. Moja bliža okolina je bila poprilično iznenađena jer ja sam se tetovirala s 46 godina, znači nisam u nekim mladim godinama to napravila. Pa onda kao prvo moja mama je bila malo u šoku, šta ti to treba, pa kaj ti to znači. Ali sin je bio
sin je rekao sad si ti prije mene tetovirala. Pa kritika je bilo, i to iskreno od strane moje mame, koja se dosta naljutila, pogotovo sad na ovoj tetovaži na ruci, ali ovak nije bilo kritika osim njezina. Moj otac svaku osobu koja ima tetovažu smatra huliganom, tako da sam i ja u njegovim očima trenutačno huligan, čak dupli jer imam 2 tetovaže. Ti stereotipi su mi došli tijekom života, ti si učitelj, ti imaš tetovažu, kako ćeš to? I to su ljudi koji, baš kao što si rekla, misle da tetovaže imaju samo zlikovci. Moji učenici moje tetovaže su vidjeli, slučajno, nisam ih pokazivala, ali uopće nije bilo problema s njima i baš su se im svidjele. Mislim da svaki učitelj tu tetovažu može iskoristiti kao jedan odgojni moment, da učenicima s kojima radi da do znanja da se ništa ne treba podrazumijevati, da niti jedna naša osobina ne isključuje one druge osobine. Dakle, učitelj može biti tetoviran, a istovremeno može biti brižna osoba, smirena, uspješna, odgovorna, priznata u društvu, može biti svojevrstan uzor svojim učenicima, a imati tetovažu. Učiteljica ne smije biti tetovirana kad to ne budu počeli i učeniki raditi. Moja kolegica iz mog srednjoškolskog razreda je završila učiteljsku akademiju i radi kao učiteljica. Ona se negdje u studentskim danima tetovirala jedan simbol koji je za nju bio vrlo osobne prirode i tetovirala ga je na prstenjak. I kad se zaposlila prije 15 godina, njezinim učenicima je to bilo stvarno nešto novo, stvarno nešto vrlo zanimljivo, jer u to vrijeme oni nisu imali učitelje koji su bili tetovirani. I oni su njoj jako puno pitanja postavljali oko toga zašto baš na prstenjaku, zašto baš taj simbol. I ona je njima objasnila da je to kao da oni vole nogomet, kao da vole Dinamo, pa si odluče napisati na svoju ruku Dinamo. I sljedeći dan je njen cijeli razred došao u školu i svi su flomasterima na prstima imali napisano Dinamo.